Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma wa qala subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Wa fil hadits an-nabawi sallallahu alayhi wasallam qala inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allaha yu'ti ad-dunya 'ala man yuhib wa man la yuhib. Amma ba'd, fassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendalamatan tanus Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kulalayon, adi itano kasi kaya kapag na tanusang kaya agama tano ada aban yan mansa, da aban yan paawing. Na benar-benaran tanu asosyalian tiyan tanu. Sugyan tiyan tanu. Na ayat tanu din makadeg sulang ulangan upasiyan. Kakagya al-ulama warathatul anbiya. So mga tao miyaga na si ikuwagama. Nasalian ti mga nabi. Mala na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarshu dinaran. Na uba ya salian tiano si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinar wala dirhaman gukna uba dirham wa inna ma yarithuhu al-ilmu fid din. Aya pagwarisan tano si Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kenal o di na sabut ko agama. Nagi pagwarisan tano si Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kenal sabut si ko agama. Na pagampaganayron at tinudan tanurun na laysat wadifatuna naging ka nagkarumay naging ka na nadato na sustansilan yan sulainichyan genealogy yan na ikapito kaapito pakasal awaraan o manusia na di ka naroon katakawin lagi do pa maging kaya din babasa sa social media sa di mga pipian ay kaya sa kudan na asa na mapag-usay ka so tindig ka na sutiga bagubasa leave it alone pabay ka siran ko Allah siran na gusto wallay matauron sa di kairan kang bubasa isa di mga pipya. Kana ubay no tanong pagagama ka antano makakuha sa murka. Kana ubay no tanong pagagama ka antano makakuha sa ridu. Kana ubay no tanong pagagama ka antano makatulak sa mga tao. Pagaling ko mo puruman. Prepitan ko mo puruman. Agyan ko tapagang paganakatiro ako na siya kan kagya kamoto na pagpusa. Agyan ko takagya kamoto na pantag sa agyan kaya di itano kapagagama. Anto na ikagya kamoto na pagpusan ko sa gin kaya pantag sa dita no kapagagamang. Na aya pagaling ko ron puruman a pagpusan ko sa gin kaya pantag adita gamang. Nagyon ko tuwa kasabutatano. O di nakaknalatano. Sa mata-mataan na aya dita no kapagagamang. Dita no kaprasara sa gin kaya agama wallah subhanahu wa ta'ala na kambubanog sa untol. Kambubanog sa kagya kamoto na benar. Kambubanog sa kagya kamoto na mapya. Aya kapakatanayan, nagyon ko to laysat wadifatuna takfirun nas. Sa kupita mga andam. Kaan yan na may layak na ba ng pwede ko kupita ikasyami, kamaratanan. Di ka dilichibab tiro at di ka kanababiyan na kapiti. Kagya pa man, napapakapon na kakatiro na ikasyami nasa kupita mga andam. Nakatay sa kupita mga andam, bagi ikasyaniyo. Subhanallah. Kapara po pakarayag, ta'limihim. Yung titigiran na bil hikma wal mu'ida. Kaya ka